So Zwana Mina is something to make a person to listen to this particular individual who have used Zwana Mina with that intention. Baba uKokovula Kundabaloyi. Uma sikhuluma ngozwana mina. Sikhuluma ngani kahle kahle yini uzwana mina? Wenzani uzwana mina kumuntu? Noma yinto evela kuphi ivela kanjani uzwana mina? Ngiyacabanga ukuthi njengoba ubona abantu bebaningi la bayafuna ukwazi badinga ulwazi ukuthi kahle kahle uzwana mina yini? Uvela aphi uzwana mina? Uzwana mina mlaleli nomuntu ohleli lapha emakhaya. Umuthi. Kanti umuthi wona uyini? Njengoba abantu babekholelwa abanye ukuthi umuthi ixolo nje lesihlahla noma ihlamvu noma zimpande nje. Uzwana mina inhlanganisela yemithi ngokwezihlahla bese kuba khona namafutha ezilwane kusa ngokuthi isiphi leso silwane siyadinga kayeni kuleyo ngxube. Leyo ngxube bese isetshenziswa ukuze omunye umuntu amlalele omunye, amuzwe enze lokho okuthandwa yilo noma engasathanda ukuthi angakwenza lokho. Abantu besifazana abaningi bayawusebenzisa uzwana mina lo ukuze balawule abesilisa babo noma amadoda wabo ukuze abezwe. Kanti ngeke ngaqaphela ukuthi amadoda amaningi azinxusela ukusetshenziswa lozwana mina kuwona ngabesifazana ngenxa yokuthatha imibono yabantu abangaphandle kobuhlobo babo nabesifazana bazoyisebenzisa kwimindeni yabo. Abanye akwenzi ukuthi banakekele imindeni yabo ngokwezidingo nqangi zempilo yomndeni. Athi mayebona lokho umuntu wesifazana athi hey, ukuze lo muntu angilalele angizwe, ayithathe imibono yami yokuthi lo mndeni uqhubekele phambili awunakekele ngezidingo nqangi, angivele ngimfake lozwana mina angizwe namhla ngikhuluma ukuze enze. So uzwana mina uyimithi nenhlanganisela enza umuntu